snimanja su na odmor, sam nije što radi.
Tarma! Trky, spolu vreme? Spolu vreme?
Макарі. Пенал. Чист пенал. Братова рука весь. Тео. Ой, да. Я буду видно. Вот драга мать. Dobra, penal, čistě, ajde. Oblak. Opet, dobra. Pičku mater, ne ideš na piknik. Daj nam na piknik. Na ljepuvanj. Koliko je vršila? Refleks. Adalar. Reflektor, Peter. Kad ti znaš, Леле, se sijaš i glava nam gel, brat. А она стала посидеть. Филипп, заходи. Сколько сколько? Май. China. We want China to eat. You eat the shit. Avem să erai pe fotbal. Pot sport tot mora de cu italiano. Da. Dacă ti masă mașini? Vrei să ajungi să mai zonă? Vreau să știa. Опа, шеф. China. Opet se, pa ti brat znaš kako sam sjećao da te zabava, nego da si zamio
Четка! Четка! Пръстето! Пръстето!
Krky! Spokojno.
Koliko ima, be? Kade se je? Inter Milan? Ja rekao Inter Milan da nije to da gledate. Si? Da. Stare, ne ti sto sad i kamerao, brat. Ne. Kako izdrža, brat. Da, ćuti.